May toko patilambu saat pelajaran dati do kaswabon na bay no. Tajuk na pelajaran dati kaswabon sabat to bay no nga 20 hari bulan buah yang mendatangkan hasil. Tua di peperikot dot hasil keuntungan nulilah hasil itu hasil artian malah hasil gitu. Oke, Yohanes 13 ayat 35. Ya, gereja Pinatau penutupan Sabat. Oke. Pukul 6 lebih maturin sih. Hitina po Yohanes 13 ayat 35. Om yampai di insanan na po tulun nga koiloh dot iyo kayuno murid-muridku hingga dot sangira magilisi-lisi ko. Yohanes 13 ayat 35. Kening guasan na po lasarita ilo nga antakan dit pinapahara hilo dot perjamuan malam, teka perjamuan suci. Mandati payumpuna hilod Yohanes 13 ayat 21 gisam 35. Jadi anaruh ditibain oke nga hari Sabat betul gitu. Ayat 21. Tuluh napadila nga Yesus memperingatkan Yudas. Pinapaingat Yesus di Yudas. Kaboras na pa di Yesus sa mga Galilea. Isiya na pa nga asudo isiya. Nuni binaras isiya. Mila dati man basawad hilad ayat dit apakare katilo 21. Kano po siya nga ipagilitan na po doho kayo nga haro papatahak doho. Haro may papatahak doho diolo. Ina pa di murid-murid di siya di nga magisasonsod di. Ginawa na pa di lam isay madi ka. Hari iti adik isay madi. Ato ka na po ay landat isay nga magisasonsod am isahay na di aduduya ka. Isahay na aduduya ka ki. Yalo nga ya dito puri manan nila. Ragu-ragu. Di lo katama ko piyod isay ko mo yan di Tuhan Yesus. Di lo kakasupom isay ko mo yan di siya. Harasang ulun ipagilitan di murid Yesus. Ikalisihan di siya. Sinuman di isamak di Tuhan Yesus. Ipanangiwanan. Umade murid di ngaran po siya nga Simon Petrus. Minamaur o minaboros. Minamaur na pala nga memberi isyarat lah. Ibaur-baur pwede pa kayon. Minamaur o minaboros. May nadakaw uhot to isay ka mo yun di siya. Kadi Petrus. Manuho na gini siya di tambalot ngayon. May dako uhatay siya isay ka mo yan daw ka. Miya gala-gali dit kompom na Petrus sa akan ko yaw okay? Ayat 25. Inapadihi murid da paingirikaw isamak di Yesus. Kinumaylih kumadi Tuhan Yesus. Minaboras Tuhan isairi ka. Isayno ka minuhat ki. Simbar pa di Yesus nga isiya na po di nga kumadaw
man ku patah ko i roti. Numandi siya potalopo pinatahak daw kuma di Yudas anak Simon Iskariot. Katarimo na pa di Yudas si roti idi isiya na pa di nga kerasukan iblis. Kerasukan iblis si Yudas ki boras na pa di Yesus kuma di Yudas nunu na po hit karahihan no pa buat may no pa buat dot sikap kan di Tuhan Yesus. Ay sa piasang ulun ayat 28 ay sa sangulun ipagilitan dia lo dit karati idi sarita ide kanta kanide nunu nangko kamoyan di Tuhan Yesus at minaboras kumadi Yudas tu Yudas na po nga payingigit siya hikantung memegang kas kantung no bola kas kantel lagi ina po dihit sangkaan dia lo nga menuhu Yesus di Yudas dan may pemelih dan nunu keperluan idi perayaan idi tay ko patakan ka tatulun da masikin ka Yudas no padi nga kini gitit payanan da tusin kantel lah harap tusin da tiati iya di na karatian kulat keadaan nila lah oleh karena dat paingigit Yudas silat kantung ket kini kisuang datusin borasan na padati kisuang katusin lah kasarahan na padi di murid-murid desuai nga suhuan di Yesus Yudas sila may pamali do keperluan dat untuk iti perayaan teka may papatahak ka kumatulun masikin ka katari mo na padi Yudas si roti idi pamanaw na di siya di pada waktu itu hari sudah malam antakan apa di atuong no ya di disaritain no jadi antakan nila sa kira na muayanda kapya dilo it nawayaan da tatuong idi nga natutunan na dadilad Yudas at papatahak di Tuhan Yesus may papasara di Tuhan Yesus kuman imam-imam teka itulun-tulun dit orang-orang Parisid antakan hindi jadi nunudit tua dit papori kata hasil isuang dat ayat petilambus Yohanes 13 ayat 31 kapamanaw na pa di Yudas poboras na di Yesus kumadila dandah na pa nga inapay tanak katulun anak manusia Yesus sendiri pinabantug kinarahingan pinabantug isuang daw dipermuliakan ayat 32 sekiranya pa pabantugan na kinarahingan isuang daw nga kinarahingan papabantug isyo kadaw isuang gatinan daw papabantog di siya nagi miyampay sikap susah pamala dusun na tok susah nga manta ka na po asal dusun lah biarpun na bahasa pasar ayat 33 oy tanganak ko aruhay ako matid aruhay ako na did miyampay do kayo aniba na timpo miyampay do kayo ya kayo na panda nga magihum doho miyagalidit nakaboras ko kumadi tulun-tulun Yahudi inapay ko ngayon ko nga aduya idit akaw nakarikat kadi Tuhan Yesus
iya tinapalambusan ko kadaw umado kayo datimpud dando kasya. Ayat 34, manah ako ko pa rin tawago kumado kayo irin na pa di nga iya kayo na pa nga magilisi-lisi kaw miagal doho do alisi ako paingkah nagikadaw dat iya kayo na pa nga magilisi-lisi manta didi ain sana na patulun nga kayo dot iya kayo na pa nga murid-murid ko sayra dat magilisi-lisi ko kasyo. Oke, jadi gumulit ako dit akuri panambarasan karet di Yudas antakan na po dit kumbala ko nakawayad pangalaman at kumainsan no gi karait iti kerasukan doho no po dadi pamusarahan iti kerasukan nga right no po kakarasukan no tuk it miagalid dit ano tutunan ko mo yun bo ina po hit sira na po narasukan iti sangulon at tambalot dati tinga kumuin takod akon ko idi siya boras idi kasaliwan mo itindakan nga orangit mumang may galid eh talutulun mamusus nga ay kapusus nga ratian na dati ina pa hiriswang siyam irogon la nga suway ditit nakarasok Yudas o kani ka iti adit akon ka mumang kaila kapuriman karati nailandi dati dat iti napakamayan dat karasukan nga tidak semestinya inapay kaboboyuhon di siya nga ang araat kamon ko pod araat iti nga haray ti sera napakarasukan nga inapay tulunid di hom normal kaboborosan di siya iti kaboborosan kaboboyuhon nga inapay tindakan daw hom akan na di kadon tulun na kagumuan akan na kadon kinarahingan na karakian inapay di kaswabon kanihab nga nakawaya takad ti kamondat buha-buha ro sakira na pod ginawo ang pamusarahan no oy gitan polo buha-buha ro nga iri ni kaboboyhon datin sebagai sangulun pananud kinarahingan nga sayra na pod iperbuatan no bertujuan dat mamaratu mamarutum papaunsuh da sasangulun milan adati kemondo na suang gorogon tiade miagal di Yudas ge sayra na pod na suang isi rogon nga minedi siya rikatit manan may panangkap di Tuhan Yesus nga siya patudukod ho di Tuhan Yesus ka iri na di antara da kaboboyhon da na suang gorogon tidak semestinya di inapay itindakan nga dun rogon kaman kuno pa nga pasuang patigando rogon iti nga tok matoh nga muka karangay ko kitanan ki boros nga ko simwan kanidi ka miagalid de right na po ka ikaboboyuhon dati akon ko berdasarkan dat kaboboyuhon di kamoyan dat kinarahingan nasuwang rogon ano po asa nga ginawa no tujuan no nasuwang ta kanu matiragon idi tuwi na pay tindakan nga dan ragon no kasaraw ko na pod ay mamaratu daw kon ang pindalanhan no pasuwang ka na ragon jadi kaswaban na ba na oratian dati dat sakira na pod ikaboboyuhan dati akon kamiantak dit panudukan na kinarahingan nga aswang nga matiragon ikaboboyuhan dati digi oratian ni dati inapay tindakan dati dat amo ang sonong nga tindakan na ikaraton ikarahian di rogon ipanuhuan di rogon itabiat rogon nunog adi beda dat nasuang bagya rogon ni regi jadi
Jadi kada to kana di kapuasik to kasuabon bae na nga ino pa ikaboboyuhon ikaboboroson nga ami antakit korhian da kinorohingan tu tabiat korhian doroganirim nasuhang ada roganirit dia. Oke, jadi ondos na padi di murid-murid Tuhan Yesus sesuai ay mga Yudas pamadarama tayo may pamalih da ikaperluan dia lo ay landati dat perjamuan kudus na po ilat antakan di nga antakan dat hari Kamis malam ikaman na padati diti nga malam Jumaat antakan di kapamanaw na po hadi Yudas may nagid di Tuhan Yesus borasa dat paingkah kauda ka parintabar nakura tu api ng payudas nakura tu asya binaros antakandit hino pahyudas kapamanaw na gidi Yudas mo boros ako di kumada kayo dat haroditit parintah dawaguh ka iyo kayo na po nga magilisi-lisi barasain di matudad ihino po Yudas sa kurang-kurang dat Yudas na po nga kapuriman korongaw kapuriman dai na po pabuatan daw ori ka titi nga sunong nga daho na po kakitanan nila uli karna nasuhang gorogon ni Yudas barasan piyang ay so na guna ti jadi kadagi sambo aswang to korogon aswang to kono porogon itabiat itindakan di rogon sunudan to ko nga ato kono mo kinangaw sakira na pod sunudan no hit karuhang itanganak na po mo kinangaw di boras nud it apatut nasuang rogon marig to ano po katari mo ditudok ka kinarahingan boras sa kinarahingan atutunan nagyadiri misuhay sakira na pod ako na nasuang rogon nuno na pa'y boras sa paborosan kumadya nga atari mo no nga don rogon na po ginawa no hingga po katari mo kad ajaran na Tuhan Yesus sumap na di jadi may na dati puri mo no dat seradmahan to ko anway taguran tayo kaboros sumap kono po nga tok papasangon na I will go na tindasuang pumarogon iti ka iti na po tabiat tindakan dati nga nasuang na rogon ng I will go ka puri mo na I will go pihondom-hondom no kau puri man na iti dit sumap sa boras kinarengan nga I will go ka patotosan ni I will go okay jadi ina po'y pagangatan dahil nga kamu saling mengasihi iri kamu saling mengasihi sakira na pamatid pananud kau doho murid kau na pa doho magakon kau na pa murid ko iya kau na pa nga saling mengasihi timbal balik na pa dilo nga sakira na po ato ko magilisi-lisi iyati na po nga akon ka murid di Tuhan Yesus minanudo ka kulatan akot ay subject sejarah di kanihap tahun 4 korikot tamo tididit imanudukot satu dekad satu abad ka alaf ka nga irina dit apa nganakan kun dalis yun okay satu dekad nalihuan ko satu dekad na po nga 10 tahun jadi ka sigu-sigu sejarah satu abad 100 tahun satu alaf 1000 tahun jadi bagi oke jadi kangkul tanak satu
dekad 10 tahun. Oke, katanu di sini satu dekad 10 tahun. Mai kundi semboli kok 10 tahun satu dekad. Karate kai kangkum karate. Nga mahan kuno uhoto. Satu dekad pir tahun kangkum. 10 tahun kasih. 10 tahun berapa dekad? 2. Iri kapanganak lagi nga. Korean kadi mengajari. Piguli-guli na di nga ya di kapanganak na di kapurimanan di. Nga sera na pod it man na di tuliso tudukan man tuliso karate ini siya di. Ina pod di kamuan ko dilolo nga sera na pod jadi ka murid sekolah nga dia na pod tugas nga belajar. Jadi ka na po murid di Tuhan Yesus tugas nun po nga magisiso saling mengasihi. Saling mengasihi. Susah yung matiti saling mengasihi. Ino pa di kaswabon kanihab nga naimbulayan na dati. Dat pa yung kukura ti saling mengasihi. Magakon ka na po panano di Tuhan Yesus. Iya na po nga saling mengasihi. Ako na po saling mengasihi. Akon ka panano di Tuhan Yesus. Ngan ko na pa di pa kayo dit pelajaran dit sejarah di kaswab. Satu dekad 10 tahun. 10 tahun satu dekad. Sekira na po darab 2 kali 5 10. 10 bahagi 5 2. Jadi karek. Satu dekad 10 tahun. 10 tahun satu dekad. Murid Yesus saling mengasihi. Saling mengasihi toko nopo nga murid Yesus toko. Kakasup ko iti kamayan ko. Ulang ko kago. Satu dekad sama juga 10 tahun. 10 tahun sama juga satu dekad. Oke. Murid Yesus sama juga saling mengasihi. Saling mengasihi kenapa? Sama juga iya nepo nga murid Yesus. Oke. May patanda itu lagi. Oke. Nah, perhatian ke? Saling mengasihi murid Yesus. Murid Yesus kenapa? Iya nepo nga saling mengasihi. Tok iya pa di sigu. Jadi boros nepo di Tuhan Yesus nga murid kuno po iya kayo nepo nga harus saling mengasihi. Rati nepo dito tampinay nga kalau kau bukan murid Yesus, kau tidak mengasihi. Irreconcile. Jadi I will go nepo di dati ti pelajaran. Kapuriman ka nepo dat murid Yesus nga kano na magilisi-lisi ka. Tu akon na po magilisi-lisi, iya na po nga akon ka murid Yesus. Tu ka na po di Tuhan Yesus sa hilaom. Magakon ka na po murid ko, kamu harus saling mengasihi. Irihat formula hiladila kaya sekira mitik-mitik. Magakon ka na po murid di Tuhan Yesus nga kamu harus saling mengasihi. Oke, jadi ringkas na pala dilitang Pinay. Kau na po magilisi-lisi, iya na po nga akon ka murid di Tuhan Yesus. Jadi mau tidak mau
mau tidak mau nga mesti na magilisi-lisi to ko. Tu ano po magilisi-lisi nga kita bukanlah murid Yesus. Asa nang pamiu lagi. Miagal dati dit asan sagan. Nga iri na mah. Magakon ko na po pananod ko. Magilisi-lisi ko no kasi. Murid ko na po kayo. Syarat na po nga. Kayo na po nga magilisi-lisi. Sa kira na po pananod to ka kinarahingan. Ihati na po nga saling mengasihi. Okay. Jadi ilo na po konteks dat saling mengasihi lo nga kada dati may sampo magunan. Akon ko iri kamuan dati kaswaban na bay no. Ino po itamo dan dati lo nga di kalangan na dati. Ino po ibinara si Tuhan Yesus ilo nga di kalangan dilo hapadam misa tulun. Hapadam misa tulun no. Pinatujuan nila Tuhan Yesus antakan nila. Jadi iatid dondo katakan dat magisusuai kinin dat gereja. Oke. Gereja sinulihan no kemudian disyo. Gereja sinulihan magakun kau na pananod ko. O insanan kau na anggota dahiti nga harus saling mengasihi. Gereja Tabo Baru LDS magakon kau na pananod ko, insanan kau na anggota gereja Tabo Baru harus saling mengasihi. Gereja aku di kaila gereja ngayon ko na din lagi. Gereja Gosen magakon kau na pananod ko, insanan kau na anggota gereja Gosen harus saling mengasihi. Gereja nupa pihulit-hulit pati maratihan no kau itu tujuan ko ge. Gereja Mantub magakon kau nupod murid ko o insanan ko nupoy anggota gereja SDE Mantub harus saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Halay do di dapupusan PMC, gereja PMC malayo nanda to agu malayo ki. Kalau kamu mengaku pengikut Yesus, semua kamu anggota gereja PMC harus saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Ngagalit deh. Jadi murid-murid Yesus 12 orang nga adi ini Yudas 11 orang ko di lagi magakon ko na po pananod ko murid ko ino 11 orang iyo kayo na po 11 orang harus saling mengasihi magirago-rago ko na po hapadam misa tulun nga akon ka murid ko ka. Okay. Jadi kada tako po may pasaliwano dat moed hilod itsang kampung iri nagi gereja no pakaguman rito gereja togop tamparuli magakon kau no pod murid Tuhan Yesus sekir no pod hatus kau tulun dat anggota gereja nga hatus kau magilisi-lisi ano po magilisi-lisi iti hatus okon ka murid Tuhan Yesus. Nganu kadidat haroy mugi kulumpuk-kulumpuk kat hiripia gereja ki. Okon pondod magi suswaya bansa. Nga haroy tit magi puak-puak. Nga magi puak-puak pia selagid saling mengasihi nga murid di Tuhan Yesus. Katakan det dusun iti dia manku bora saat haro isa gereja di wilayah 11 dilahid di tahun 2000-an lah awal 2000-an haratit anggota dati dat orang tempatan haran ni kadaw tit anggota dati dat himantan nga Pilipin bergereja dohitin
gereja dati hitik daerah wilayah 11 di lain nga oleh karena dat magisusuaya tinaruh dati iswang na pa di sekolah sabatom terpaksa di dat harati bahasa dusun, hara bahasa Malaysia, hara bahasa Melayu. Iso bahasa Malaysia, bahasa Melayu bagi. Hara bahasa Malaysia, bahasa Melayu, dusun, om hara ditit. So kanto nang giris di dantakan di. Nga harati bahasa Tagalog. Nga ilan to kod iti na pa di tulun. Monopot kano pod iswang dat kabaktian no monopot no kapiyo. Jadi aransak pod hitit tinaruh dilad iswang kat kabaktian gereja sigog hadir mimbulay ngay na di tibora si tidusun dat kapuri mandid ya dit atali kuda ni tidusun dit orang tempatan ka sedangkan dat sera na pod isi sa takad iswang da gereja iri pagi kaman ko ditenod magakon to kano pod magakon kano po gereja talupapan ay sanan no po anggota gereja talupapan nunu na po tinaro nunu bansa nunu boros nga harus saling mengasihi berpuak-puak piya nga saling mengasihi no po ay jadi masalah hiri berpuak-puak harus saling mengasihi berpuak-puak piat iswang di gereja nga ino pa di masalah agayod dun do isi sa piatinaru isi sa bansa nga magipuak-puak iti piya sa pidusun suay tit ay kumpulan da diyaham suay kumpulan da hila paduli da magisusuay kumpulan nga harus saling mengasihi paduli harap ya kumpulan-kumpulan nga harus saling mengasihi nga ilo may agat tok agat matilo jadi opurimanan no pa dati iswang na gereja dati magakun ko no pa panano di Tuhan Yesus kita harus saling mengasihi kada tako po pamusarod mo hila luar ino po it target takatid dun do nga dalam satu gereja jangan bilang yang jiran nga lagi isa gereja tu panakanan no pa di Tuhan Yesus sila antakan dilo nga 11 orang murid daw tinapaha po daw misa tulun magakon ko na pa murid ko kamu 11 orang harus saling mengasihi. Jadi saya kira no pod no pakagoy gereja din ng retan dito no. Talupapan na retan lagi. Gereja Sarawak. Ako mo gereja Sarawak hingga tiso. Iya. Okay. Uli karena nakolay LDAC ham gunawan ko di AC lah. Katakan na anggota gereja toboh na po nga 50 orang. Tobo baro kaningaw okay? 50 orang. Magakon ko na po pananod na kinarahingan murid Yesus 50 orang itu harus saling mengasihi. Gereja Talipuk haran na po 20 orang gereja Talipuk magakon na po pananod na kinarahingan nila 20 orang 20 orang itu harus saling mengasihi kada po nga di jiran nagi kelompok hindi gumumu di gereja magakon na po hatu sa tulon na pananod SDN na rin hanggat pananod Tuhan Yesus ina pa'y hatus tulon ni dinga harus saling mengasihi. Miagal po hitid dahay gereja sinulihan bilang lad 100 orang. Magakon na po pananod na kinarahingan ni hatus sa tulon ina pa'y hatus tulon di nga maghilisi-lisi.
halik piah da magi puak-puak hatus mungkin da dua na hopod puak talu na hopod puak B, lima na hopod puak C, ABC piahi puak nga harus saling mengasihi nga hilok madihi agat paling kura kau ya kau din at gereja na kau harus saling mengasihi tapi kau magirogo-rogo agu na matitit iti awayaan takatid karay tila saling mengasihi agat na tila ay itong pinay-ngay saling memberi karena pohom iti na po memberi hom ikhlas ka tidak nga mila kay manahak saling mendoakan karena po mendoakan nga milahi nga saling mengasihi karena po inapagayadi ka ni habid di hom naroy tandati dat iti na po lisih nga agu muaswang daw dalam kasih itu ada kemurahan, ada kesabaran, ada kesetiaan, boleh jadi keadilan. Irin gidit agu mu dihat ay terapang-rapangilet lisih. Jadi sira na podid saling mengasihi ka. Nga agat di. Aku nan kuid iho nga kawaya aku tika munda saling mengasihi. Kawaya takati cabaran-cabaran. Pagangatan no po din I will go dati tika suabon da bay no nga iati no pod iswang dat isa o kalompok harus saling mengasihi magakon ko no po pananod da kinarahingan syarat no po nga harus saling mengasihi. Kalau kita tidak saling mengasihi iati no po nga akon pananod da kinarahingan 1 dekad 10 tahun 10 tahun 1 dekad murid Yesus saling mengasihi murid Yesus okon kano pa ka murid Yesus iya no po nga tidak saling mengasihi. Oke, jadi sera no po saling mengasihi nga nunudi ka jadi miagal namanda dati di misi sinta nagiki saling mencintai no po nuno may dada ko borsom nuno dada ko nawayan di saling mencintai hoy ho it haran na po itahakon no parahian ka na po patahak haran na po hit kalumisan no ikalumisanod megal ko ng baju orahian ka na po ang mahal piya nga sapan na po mumulid patahak ko ni dit uhangon daw jadi sakira na po dat saling mengasihi takon iswang da gereja di naraitan di tempinay bet di tino dat payingkuran day magita talahan ka saling mengasihi no pa nga ay so dati ka mo na mitalahan miagal maganda demi uhang-uhang saling mengasihi ka no pa miuhang-uhang mila no pa iya no pa nga ipapabuhati di karaja ay naangkotid kay manuho ay ngayolo ka nga mila no po iya no po ngahi jadi saling mengasihi no po dit iswang gereja tugas-tugas sa gereja nga magihaw iho ka nga iho ka iya kutbah ka nga ay iho dbay no kaditiso nga ay sana na pa rin hanya mimpi lagi hingga gereja dating ay so po yung magyahaw
Haran lagi maginuho. Iya. Ay isiyo. Nga uhate siyo nga. Ay isiyo tu aubas ka. Jadi saling mengasihi. Pagpengkoroon ta kapalas kopila. Ino pa yung murid-murid Tuhan Yesus nga hapada miso ibinarasan di Tuhan Yesus. Magakon ko na pamurid ko hapada miso. Hapada miso ko harus saling mengasihi. Jadi yati nga pengkoroon pada ti ilaskop saling mengasihi. Haralo oretan di Lily Armstrong ilo gi paganakan. Iswang da satu keluarga. Ngateno dadi ti boh. Khotbah da jadi keluarga gi. Iswang da satu keluarga. Saling mengasihi kau na po. Dalam satu keluarga. Iya kayo na po nga magisanang-sanang gi. Isuang da gereja, penggogoyo anda titakuri med i gereja. Isuang da gereja, anggota gereja toko magakun toko pananu di Tuhan Yesus, magakun toko na pananu di siya sebagai murid daw, iyati na pa nga magilisi-lisi. Haron na pati magilisi-lisi isuang kelompok, ay so nakasusahan ki. Pwede kasusahan. Saling mengasihi. Iti na po saling mengasihi. Perbalahan nga oy lagdati. Pagigagagalan nga oy lagdati. Magitatalahan da tugas oy lagdati. Nuno po. Iti magitandas-tandas nga oy lagdati. Magiuradus-uradus nga oy lagnay. Tokoy aramay na dadit tiadi nga ireway kamoyan ko nipi tak na tiadi ay so tiadi ki isuhang pia keluarga kalumpok katakara magigagagol tokoy keluarga bahagia nga nipi nang hay ngamay ta kada gya patumboy o iti nipi iti hanya mimpi imani manon na to ay atumboy o asaro to ko mamusarod aramay no dadid iti no paggereja nga yo didilaid po ka ino mo ti dilaid pod aulud pati anggota gi ino dakaw nga iya di bo ino po'y akuri po aulud no hara kumpulan nga to karikot nga ino po hopod da po'y anggota hara kumpulan umum hopod do misa karikot hatu si anggota kumpulan umum no po nga hatusam limon na po do karikot. Kumon ko no po titi nga mo nga itil tambalot. Okay? Nga no kalibay no. Haro KKR ka nga ini katua garaja mo na to sa papasadiha. Isiyo na pamimpin, isiyo na hot puji-pujian, isiyo na doa pambuka. Okay? Iya deh mati di masalah ada titid do. Kumpulan umum kana po dilay dom to korikot ngai to ko pukul 7 mimpun da sa depon pukulan 6.30 ngahiri ngai no iya din saling mengasihi ki ruyung tekod pengkah ka nga korikot ngai mongomoti siyo pengkah hari bulan ka untuk ko siya upay bayi no na po itong pinay ngayon kabaktian dat hari sabat pukul 8 ta kamimpun kahom pukul 10 nga apakarikat ngahi eh. Tugas nga maginuho kadito digi magitalahan mahita ko isiyo nga isiyo to kay malayo ka nga ngam di daharo di tatamu di bay no nga oy isiyo to obas tapoti dan nakasimban matitilisih datit ti paing kukuran na paralan dat
lumisih nga milo. Yang penting ka lumisih. Nga iri pagid iho nga ako nakanod menemboros at paingkukuruh nang kudat ay pagililisihan di apatot dating punden dati nga it asusa gumo na di kapeti halangan datin iswangat magililisi kada borasad iswang na gereja iswang nga keluarga nga ay asusa no gumo na may pangahawtit ay kasih saling mengasihi dalam keluarga. Jadi iri pagidi kamuyan ko ditino dat ino pa'y panakanan di Tuhan Yesus sila saling mengasihi ka nga iho pa daw misa murid daw magakon ko na pa murid ko iyo kayo iho pa daw misa tulun kamu harus saling mengasihi. Di pagatan nila kayo lang malayo siki-siki to may daw ko to kayo lang malayo kan. Okay. Jadi ihati sebagai pananud da kinarahingan magakon kano pa pananud kinarahingan iyo kayo satu keluarga harus saling mengasihi. Magakon ta kano pa pananud da kinarahingan i gereja ihati pod satu gereja harus saling mengasihi. Kada panuhuwa kandat lumisi sedangkan da iya sendiri nga amo kau puri manta kan harus saling mengasihi iya it insanan takod iswang ke gereja saling mengasihi saling kapag imalo nga magibalas-balas ikamoyan dat sekiran na pod misinta nga harus kedua-dua nga tepuk tangan ke okon ko iso na tilo. Jadi saling kan pagalo nga godua nga saling mengasihi. Okon ko iso na tilo yung mengasihi. Sekira misinta nga mesti kedua-dua saling mencintai. Okon ko ini ko say mencintai nga mesti kedua-dua mencintai. Araat ga di karangan do mencintai oy ki. Okay. Jadi tumpuhan na po di dati tidondo nga I will go dalam satu gereja. Paduli dat magipuak-puak pe satu gereja dengan syarat harus saling mengasihi. Gumo pia puak nga dengan syarat harus saling mengasihi di antara satu sama lain. Paingkurah takadi medhila luar sekiranad iswang da satu gereja nga ay sa kasatuan datin iswang dat lisi kada tako ping hali-hali dat may pangasihi da iluar sekiranad di kalangan dati nga tidak harus saling mengasihi ngan kuna padira tiya ilahadid nawayaan di Tuhan Yesus sa mila murid-murid daw lo mila kuna paburasan da miya galit tila kada kau ping hali-hali ay 11 murid demoy pangasihi latulun da luar dat kau nakapanuin dat saling mengasihi di kalangan 11 orang. Okay? Mo na pati halangan dati nga puri iti pagi pagangatan ko na pa dati tidanda nga puri mana ni dati ay lan dati o kita dati, o kasupan dati, handaman dati, dat iti na po magilisi-lisid iswang ke gereja dating pudondo nga tumalo. Ay lahan dati. Puri mananto ko. Jadi pagangatan po di tidondo nga kanono I will go magilisi-lisi. Paing kurah piara landati nga menyahut takalat seruan di Tuhan Yesus magakon ko no pemurid ko kamu harus saling mengasihi paing kurah piaralan nga ilo syarat tu akaw no pemati saling mengasihi iyo kayo no pa nga akon ka murid Tuhan Yesus 1 dekad 10 tahun 10 tahun 1 dekad
murid Yesus saling mengasihi. Saling mengasihi murid Yesus. Jadi kalau tidak saling mengasihi, itu bukan murid Yesus. Miagal lo bagyari ki. Magakon ko no pananud ko kadi Tuhan Yesus. Kamu harus saling mengasihi. Turutilah hukum-hukumku. Pengikut Yesus menuruti hukum. Menuruti hukum pengikut Yesus. Murid Yesus saling mengasihi. Saling mengasihi murid Yesus. 1 dekad 10 tahun, 10 tahun 1 dekad. Kapanganak ini pihulit-hulit ki. Nga pihulit-hulit pagi nga it potong-potong dadi kapiri. Jadi iri pagi di kemon ku ditenu udat may to kakagugul yo. Apuri manani dati dat itina polisi ipagili tandat anggota gereja nga tumalok. Atapati lah kamayan di Pasar Wilbon. Selamat hari Sabat Pasar. Napakaubasanan tuhat tulun da bayna nga sakira moya ko. Makasyan la. Sakira moya ko nunutano ko ka. Nunutano ko kasya. Sakira lumisi ako nunutano ko. Timpo bayna ko gumuan na pa nga ilisi tinansan diri. Tapati-mati sa kira na pod lumisi ako siya nga no di tano ko ka pasaya dapat nga sa kira na pod ila pagi kamay nila perkataan da saling saling kano pod tinga akon ka sangulon na saling magi saling silang akon ko iyon lo nga saling odi iswang pikaruhangan saling mengasihi suami istri kan po nga iyon lo odi akon ko iso na mengasihi nga harus saling mengasihi. Jadi ilo pagid harul perkataan saling nga moidat ainsanan na patulun nga mogilis-ilisi ay sa diti kamo na mindaw iti penting kan diri sendiri. Jadi okay, I will go. Kita saling mengasihi. Mengasihi aku na po. Isiya nga mengasihi. Jadi saling. Ay sa nanday kapuri manandat. Ay sa di ano ko ka. Kakuaan na po di kapuri mantakad ay sa ano nga ihati na mengasihi. Ha mengasihi iti so. Isuang pikaruhangan sakira na pod sangulon na mangasihi nuta puri manani ditid sangulon na de aya ako di ka puri manda bahagia ka tu agya mangasihi iti so nga sakira na pod mangasihi goduo mahoyo hirinad orikot ta kapihit surga kecil iti pumagunan bi. Jadi ano po di saling mengasihi nasuang gorogon mati diri ki kaman hizron nasuang gorogon miagal Yudas. Jadi kita harus saling mengasihi kada demi agal Yudas tu may papatahak may paparahat may papaunso da sa sangulon nunu na tindakan dati dat saling tidak mengasihi apuri manani dati di gereja sendiri haron na po kadang-kadang ke masalah masyarakat masalah kampung nga ay kita dati may gereja iri nanday milang mangimbayat dat tidak mengasihi di antara satu dengan yang lain to kung 6:23 na matiasi ayah anaru na di lagi korikot na di sendam lo. Oke, jadi I will go. Kita harus saling mengasihi dengan apa cara sekalipun. Tu iri paralandati. Iri paralandati jadi murid Tuhan Yesus. Saling mengasihi murid Yesus.
murid Yesus saling mengasihi. Atau kanu pa kapanu ilat saling mengasihi, yati na pa nga akon ka murid Yesus. Okay, jadi mi manok udat nanuh takalot ay tamo da nila pelajaran dat tadaw sabat tabay no, kasuaban tabay no, dat magakun to kanu pod murid Yesus, kita harus saling mengasihi. Di dalam satu keluarga magakun kanu pod murid Yesus, magilisi-lisihi satu keluarga. Dalam satu gereja magakun kanu pod pananu di Tuhan Yesus, satu gereja itu saling mengasihi. Sorohon na dati ila saling kanu polo nga magibalas-balas akon kasangulo nas mengasihi nga saling it insanan na po nga magilisi-lisi. Okay, ang pahilan na dati lo pelajaran nila atumbay ano ko dot aga telet perkataan saling mengasihi ilo labi pundad haro nahit pinagyang itangitan mantad ki haro na mas alam mantad takuri nga ilo nagihat pagangatan dati pundan dati sekiran pod haro ipagilatan dati dat mungkin haro masalah hubungan saling di antara satu sama lain nga isa na pagya tindakan magi maaf ya ki kirim na pa nga isa aralan dat papatudukot hara usaha dati dat saling mengasihi. Jadi kasuabon da bay no hara na pa ipagilitan dati da kapuriman dat hara sala hara kesalahan na kayong kawas sa ginawa na kayo dit kumati samtisa dit iati isa pi anggota amnudi sala da kasuabon na bay no sigog kapamawasap kon makimapa ko dia kage tau aramay no mati ko pito dit umbalay pagi sekira pa kapuriman kan nakasala kage mini gogol kau di ngayo no na di wasapait tulo ni dit makimapa ko to nakapigagol to di gulo ka to isiya mo tindi nga iho nga makimap to nakasala ako'y kadaod di ka amen nga hanya mimpi nakadaod hingga dita iho ko nga ang kawasi ginaod bukan saya yang salah ka jadi umbalan orwol piyati saling mengasihi nga timpunan na rin kahimagon kausa kasabo pa kapiyahit saling mengasihi diham tok aramay matiri ki umbalay gaya umbalan po hom abukti nuni kapiyad itino pa saling mengasihi nga orwali timpunan nga katutukan pa nga palumis wah may wasapay tambalot to makimapo ko na diadi makimapo ko na diadihom mintang tan dati live so ay na di kamayan dati adik okay jadi insan pa kayo gumagangat ako dati dot ay harati pagangatan di tampinay masmil at sumuan di tak makinarahingan agat peti kapuriman natin lumisit tisom nga sandi takon ako madi kinarahingan agumo pi akabaling kahangan agumo susan nga pasaraha takon ako madi siya may dat ay in padahi kapurimanan nga dati di nga anu da dati da tumagwa okay sorohon na dati 1 dekad 10 tahun 10 tahun 1 dekad murid Yesus saling mengasihi ialah murid Yesus harus sandihon miyampay ta ko po kumadi siyo siyo kumadi wago nagi kamong pukul 11 to kasuabon na bay no kawaya ta kati pelajaran dat sangat mencabar ya pasadiaan na takano tu gisam takano pa pukul nunod bay nagi obuli ka 1 jam 2 jam
oy on to na pala pelajaran isay na pot katahan ng lumabos sa pala jadi siya udah ko diwago po nakamo ko monikid kaswabon to katidhara kabaktian subod dusun harakot badabay no kada da ko lihoy mo panuangit ihi la Facebook kat kapuriman ka na ku bahagia ka iri na pa nga sa kadar survey na ribo pangintangan na dati nga kada may pabuyok ko saling mengasihi tidak boleh buyok. Sesuai kata purimanan Terima datang sindualan Kada ketemu harus solihon Harus solihon No gitambalut Yesus kasasarit korong memodui Ay soko irwan sinundaw kadang ketunggu Yesus nasolihon Misi sa iswang nasambayang kinarahingan iswang kerajaan sorga kung sikaw kinampayan dahay maya diti panambarasan ako sa bandabay no o maya hay uhupay halipiadat agat ako purimanan dahay dat lumisi dat tisom tiso nga mantad na panghakan nuham at tumbayan ni hay ihay na panghakan dat mamanu idit pagangatan no da magilisi-lisi may nahay anuay ginaw di ogirot isang manuno na pa'y awayaan dat kanto bitit kapurimanan da magilisi-lisi nga pagisi saan dahay da tumagwang Tuhan kung sikaw to pasadya ano ginaw dahay da tumagwang kakabaktian da tadaw sa batabay no sumambayang ihay montokot ay sana ni kabaktian da pohron dat pusus niya hitikin dahay hingga hari papendalan kebaktian dan patilambus iwalay nga berkatan no ipapendalan kebaktian da gereja da timpubay no nga mano berkatayo lo painsana ni kebaktian dat online painsuang gi kalimpupusan da seminar keluarga di pohoron dat misyon da tadaw sa batabay no may no yahay ahako iswang kebaktian do hingga no po bisa mo ginawa na po dahay nga pasambulo darumikat kumadia. Iti na sambayang dahay, isu ang ngaran ni Tuhan Yesus. Amen. Okay, konsi ko da kinapagyampayan dati da kaswaban na bahay no. Kapiru bata ko da pukul 11 da kaswaban dati no. Sa kira na po, ako kaulay nga paham-paham ko no. Dat ay sa matikaran da iti dadit. Ako na kaulay. Okay, hinako no. Senang tadaw sabat.